Najobimniji radovi u proleće na teritoriji Bruskog kraja očekuju malinare. Zasadi ovog voća na teritoriji opštine Brus prostiru se na površini od oko 600 hektara, a od crvenog zlata živi preko 50% stanovništva Bruske komune. Kakva će godina biti zavisi i od pripreme zemljišta, kaže inženjer poljoprivrede Miloš Tatić. Da bi pomenute kulture uspešno nicale i započele period vegetacije, neophodno je da temperatura zemljišta bude od 7 do 8 stepeni, zbog čega, prema njegovim rečima, poljoprivrednici treba da iskoriste aprilsko lepo vreme. Radovi koji se obavljaju uglavnom su vezani za obradu zemljišta, okopavanje uz redove, rasturanje mineralnih đubriva. Znači, bitno je uraditi prehrane na vreme, jer ako se mineralna đubriva bace kasno, ona veoma sporo idu kroz zemljište, ponaročito ako nema padavina, i veoma je važno da kada se mineralna đubriva rasture uz redove, da se na neki način zatrpaju, da li je to kultiviranje ili okopavanjem, ali je važno da ona budu u kontaktu sa zemljištem, kako bi se što pre rastvorila. Kalijum i fosfor veoma sporo se kreću kroz zemljište, otprilike santimetar do santimetar i po mesečno, pa je zbog toga važno da se na vreme baci zimsko đubrivo, 3 petnaestice, 3 šesnaestice, kompo, jare ili bilo koje drugo zimsko đubrivo koje se koristi, jer ako se baci kasno, ono će faktički da deluje u toku leta kada je berba ili nakon berbe maline. Zbog toga se sva ta đubriva koja sadrže fosfor i kalijum, fosfor služi za ukorenjavanje, za bolju oplodnju, kalijum za krupnoću ploda, treba baciti na vreme, jer malina ima veoma kratak period od cvetanja do zrenja, negde oko 35 dana, i ako u tom periodu đubrivo nije u zemljištu i ne može da ga koristi, plodovi će ostati sitni i bit će lošije kvaliteta. Priprema zemljišta obuhvata unošenje dovoljnih količina organskih i mineralnih hranjiva i uništenje korova. Redovno suzbijanje korova bitan je način smanjenja troškova proizvodnje i poboljšanja uslova gajenja u malinjacima, kako agrotehničkim, tako i hemijskim merama, savetuje Miloš Tatić. Sve to treba uraditi jer najavljuju se topli dani, insekti imaju više generacija nego što je bilo prethodnih godina, temperature su visoke za ovo doba godine i insekti su krenuli veoma rano, tako da oni sada već mogu da razviju prvu generaciju, polažu jaja intenzivno, tako da svi hemijski preparati treba da budu preventivno nanešeni na zasade maline kako ne bi došlo do većih šteta od napada insekata. Takođe, visoke temperature prouzrokuju i pojavu biljnih bolesti. Važno je da preparati koji štite od bolesti budu na listu pre kretanja bolesti, jer list u toku rasta on je veoma ranjiv i nežan, tako da fitopatogene gljive veoma lako prodiru i treba preparate naneti pre nego što dođe do pojave prvih simptoma bolesti. Na povećanje prinosa i kvaliteta plodova značajno utiče pravovremeno uklanjanje prvih serija mladih izdanaka. Ova operacija se izvodi u 3 do 4 navrata i to od početka vegetacije do kraja maja, mada zavisi od ekoloških i drugih uslova, objašnjava Miloš Tatić. Maline su u fazi, rodne grančice su 3 do 4 cm, tako da mogu da se vrše još uvek zaštite preparatima na bazi bakra u kombinaciji sa cipkordom. Na većim nadmorskim visinama još uvek mogu se koristiti preparati na bazi bakra i mineralnih ulja, kao što je galmin ili letol ili plavo ulje. Međutim, na nižim terenima za otprilike negde 10 dana izdanci će biti porasta oko 10 cm, tako da se mogu koristiti preparati na bazi azoksistrobina, kao što su Kvadis, Kvin ili Promesa, zatim preparati protiv grinje, Envidor ili Abastati i New Film, i mogu se ubaciti neki insekticidi kao što su Phobos, Cipkord ili Harpoon. Ovogodišnja cena maline je još uvek neizvesna, ali je često diktira i kvalitet. Stručnjaci napominju da poljoprivredni proizvođači rizike mogu svesti na najmanju moguću meru ugradnjom sistema za navodnjavanje i protivgradne mreže, kao i osiguranjem svojih zasada.